Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko uyu ni wamanya tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho n'amakuru abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero y'uyu munsi akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rubavu umusore akurikiranyweho kwica se amukubise ibiye mu mutwe. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rw'akarere ka Rubavu rukaba bukurikiranye umusore w'imyaka 27 y'amavuko wishe se akoresheje ibuye yamuhondaguye mu mutwe hanyuma agahita ashyiramo umwuka. Icyaha uno musore akurikiranyweho yarikoze ku itariki 17 Nzeri 2025 mu mudugudu wa Gikombe ho mu kagari ka Kareba mu murenge wa Jenda ho mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo umusore yatahaga yageze mu rugo asanga se yahinze umurima yari yaramuhaye, hanyuma rero niko kumwadukira amukubita hasi amuhondagura ibuye mu mutwe inshuro 3 ise ahita ashyiramo umwuka. Papa Leo wa 16 yanenze perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku buryo bukomeye bwa mbere bubayeho mu isi kugeza kuri gahunda y'abimukira. Papa Leo wa 16 yasabye ko habaho gutekereza cyane ku buryo abimukira bafashwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavuze ko abantu benshi bagezweho ingaruka zikomeye cyane na gahunda yateje impaka yo kwirukana abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu karere ka Gasabo umugore yasanzwe mu ishyamba yapfuye atambaye ikariso, ibingi bikaba bikekwa ko rero bamwishe bamaze kumusambanya. Umubyeyi witwa Byukusenge Yvonne imyaka 38 y'amavuko wo mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo akaba yasanzwe mu ishyamba ryo muri aka gace atambaye akenda na kamwe, ibyo ngibyo bikaba bikekwa ko bamusambanyije barangiza bakamwica. Ibingibi byabereye mu mudugudu wa Kanyinya ho mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri wa 4 tariki 3 Ugushyingo 2025. Abamwishe bakaba bari bamwambuye ikariso. Uruhande rw'uwo murambo akaba hafatiwe umugabo wari ufite inzoga arimo kunywa ndetse kandi anafite amaraso ku ntoki. Abaturage bakaba bavuga ko bashatse kumusambanya akabyanga barangiza bakamwica. Sibyo kandi gusa turababwira yuko mu karere ka Rubavu umwana w'imyaka 16 akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rw'akarere ka Rubavu ukaba bukurikiranye umwana w'umuhungu w'imyaka 16 y'amavuko ukekwaho kwica umugore w'imyaka 56 y'amavuko akoresheje igiti bategesha igitoki. Iki cyaha uno mwana akurikiranyweho cyakozwe ku itariki 2 Ugushyingo 2025 mu mudugudu wa Kabingo ho mu kagari ka Musabike ho mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Abanyarwanda 223 babaga mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba batahutse. U Rwanda rwakiriye abanyarwanda 223 babaga mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abazize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uno mutwe rero ukaba wari wabafashe bugwate. Aba banyarwanda rero bakaba bakiriwe ku mupaka w'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki 3 Ugushyingo 2025. Kimwe n'ibindi tutagarutse muri izi ngingo z'ingenzi byose nibyo tuje tukarumwa muri amakuru yacu, nkwibutsa ko nimba ariko bwa mbere ugeze kuri YouTube channel utakora subscribe, reba hasi kandi subscribe ndetse kandi bikwe gukanda akazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho nge nditsiyero mpumuza mbahaye ikaze. Abanyarwanda 223 babaga mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba batahutse. U Rwanda rukaba rwakiriye abanyarwanda 223 babaga mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barafashwe bugwate n'umutwe witwaje intwaro w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abanyarwanda bakaba bakiriye ku mupaka munini uzwi nka Koronike mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki 3 Ugushyingo 2025. Abanyarwanda batahutse bafatiye mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho babaga barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Nyuma yuko FRDC ndetse na FDLR bitsinzwe, ibice byose bari barimo byigaruriwe n'umutwe wa 23 nibwo bongeye gutekana ndetse kandi banafata umwanzuro wo gutaha mu rwababyaye ari rw'u Rwanda. Abenshi mu bataha bagenda bavuga ko babuzwa gutaha n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse kandi ngo n'ugerageje gutaha iyo bimenyekanye baramwica. Ni mu gihe kandi banababwiraga amakuru y'ibihuha ko umuntu wese ugejeje gutaha mu Rwanda nawe ahita yicwa. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema ikaba yavuze ko abanyarwanda 223 bari mu 69 batahutse bagiye guhita bajyanwa mu nkambi ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Minema kandi ikaba yavuze ko abataha mu Rwanda bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba batazi aho bataha nubwo baba bibuka neza amazina y'aho bari bahoze batuye. Abatahutse bava mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
bahabwa ibyangombwa byose nkenerwa birimo ibiribwa bizabatunga mu gihe cy'amezi 3, kwishyurirwa mituweli, guhabwa indangamuntu ndetse no kuba kuri buri muntu utarengeje imyaka 18 y'amavuko ahabwa amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika 188, ubwo ni ibihumbi 273 n'amafaranga 483 y'u Rwanda, naho uri munsi y'imyaka 18 agahabwa amadolari 113, ubwo ni ibihumbi 164 n'amafaranga 381 y'u Rwanda. Imibare ya Minema igaragaza ko kuva mu kwezi kwa Mutarama kugeza mu Gushyingo 2025 hamaze gutaha abanyarwanda bagera ku 5,168, abangaba bakaba biganjemo abagore ndetse n'abana. Mu karere ka Gasabo umugore yasanzwe mu ishyamba yapfuye atambaye ikariso, bikaba bikekwa ko abamwishe babanje kumusambanya. Umubyeyi witwa Byukusenge Yvonne w'imyaka 38 y'amavuko wo mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo, akaba yasanzwe mu ishyamba byo muri ako gace yapfuye atambaye akenda na kamwe, by'umwihariko abamwishe bikaba bikekwa ko babanje kumusambanya. Ibi ngibi byabereye mu mudugudu wa Kanyinya ho mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 6 Gushyingo 2025. Abamwishe rero bakaba bamwambuye ikariso. Iruhande rw'uwo murambo hakaba hafatiwe umugabo wari ufite inzoga yari arimo aranywa ndetse kandi anafite amaraso ku ntoki. Abaturage bakaba bavuga ko bashatse kumusambanya kanga barangiza bakamwica. Uretse uwo mugabo kandi wasanzwe iruhande rw'uwo murambo hari undi mugabo wafashwe arimo kuva muri iryo shyamba, bikaba bikekwa ko nawe yabayigizeho muri urwo rupfu rwa nyakwigendera. Umuturage umwe mu bari aho ngaho akaba yavuze mu magambo make agira ati: "Twamusanze afite amaraso nta n'ikariso yambaye, ndetse kandi imbere ye hari abagabo babiri barimo kunywa inzoga, ndetse kandi nabo bari bafite amaraso ku ntoki bisa nkaho bananiwe kugenda, bikaba bikekwa ko rero bamusambanyije barangiza bagahita bamwica." Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Urarise Gahonzire akaba yemeje ko muri iryo shyamba hagaragaye umurambo w'umugore wari ufite amaraso mu maso, ndetse kandi akaba bikekwa ko yishwe. Ahangaha rero mu magambo make akaba yavuze agira ati: "Nibyo koko mu gitondo nka saa 12 n'igice nibwo twahawe amakuru ko hari umurambo w'umugore w'imyaka 38 y'amavuko wagaragaye mu ishyamba riri mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Dufatanyije n'izindi nzego rero nibwo twagezeyo koko dusanga uwo mugore yapfuye ndetse kandi afite amaraso mu maso." CIP Urarise Gahonzire kandi yanakomeje avuga ko ibimenyetso by'ibanze byafashwe ndetse kandi bikaba bigaragaza ko uno mugore yishwe, ndetse kandi ko hari abagabo babiri bafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakaba batangiye kubakoraho iperereza. Sibyo kandi gusa yanihanganishije umuryango wa nyakwigendera, ndetse kandi anasaba abaturage kwirinda ibikorwa nk'ibyo ngibyo bishobora kuganisha ku rupfu. Mu karere ka Rubavu umwana w'imyaka 16 akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu rukaba rukurikiranye umwana w'umuhungu w'imyaka 16 y'amavuko ukekwaho kwica umugore w'imyaka 53 y'amavuko akoresheje igiti bategesha igitoki. Icyaha uno mwana akurikiranyweho cyakozwe ku itariki 2 Gushyingo 2025 mu mudugudu wa Kabingo ho mu kagari ka Musabike mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Ubushinjacyaha bukuru bukaba buvuga ko ubwo uwo mwana yarwanaga na bagenzi be, nyuma yaho nibwo yaje guhungira muri urwo rugo rwaho hafi, nibwo yaje kujya gushaka igiti cyo kurwanisha. Ahageze nibwo yateguye igitoki atwara umuhembezo, hanyuma rero ubwo nyir'urugo rero yabonaga uwo mwana yagiye kumubuza, umwana nibwo yahibikiye amukubita icyo giti mu mutwe inshuro 3 hanyuma ahita apfa. Mu ibazwa ry'uwo mwana uregwa akaba yemeye icyaha akurikiranyweho ndetse kandi anasobanura uko byagenze. Icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake uno mwana akurikiranyweho giteganywa ndetse kandi kikahanishwa n'ingingo y'107 y'Itegeko nomero 68/2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 rikaba riteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange. Iki cyaha nikiramuka kimuhamye azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza. Mu karere ka Rubavu umusore akurikiranyweho kwica se amukubisibiye mu mutwe. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu rukaba rukurikiranye umusore w'imyaka 27 y'amavuko wishe se akoresheje ibuye yamuhondaguye mu mutwe inshuro 3 agahita ashiramo umwuka. Icyaha uno musore akurikiranyweho yagikoze ku itariki 17 Nzeri 2025 mu mudugudu wa Gikombe ho mu kagari ka Kareba mu murenge wa Jenda ho mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo rero yatahaga mu rwo yageze mu rugo asanga se yarahinze umurima yari yaramuhaye, niko kumwadukira amukubita hasi hanyuma afata ibuye arimuhondagura mu mutwe inshuro 3 hanyuma se ahita ashira mu mwuka. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko mu ibazwa ry'uwo musore uregwa yemeye icyaha ndetse kandi anavuga ko yakubise se ibiye mu mutwe inshuro 3 agahita apfa. Uregwa rero yakomeje yisobanura avuga ko yabitewe nuko ise yamuhaye umurima nyuma agasanga yawuhinze.
Icyaha uno musore akurikiranyweho cy'ubwicanyi biturutse ku bushake by'umwihariko giteganywa ndetse kandi kikanashimangirwa n'ingingo y'ijana na karindwi y'itegeko nomero 68 akarongo kabiri 2018 yo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani 2018 ikaba riteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange. Iki cyaha nikimuhama azahanishwa igihano cyo gufungwa burundu muri gereza.